svako ovako vrelo ljeto vraćam uspomenu na 1976. godinu kad je Hajduk po meni bio najbolji svih vremena, kad je u toj godini mogao biti prvak Europe i kao veliki dio reprezentacije tadašnje države Jugoslavije postati reprezentativni prvak Europe i na kraju zaokružiti sa titulom prvaka nešto nedoživljeno, a to je trostruka dupla kruna. Dakle, ta 1976. godina po mom skromnom sudu je, kako rekoh, već godina kad je Hajduk baš bio najbolji svih vremena. Ja ću to vrlo jednostavno obrazložiti. Kazali da je te godine igrao u četvrtfinalu Kupa prvaka protiv PSV Eindhovena i ispao je tek u produžecima u Eindhovenu. Nakon splitskih 2:0 u revanšu je izgubio 3:0 nakon 120 minuta igre. Nakon toga je gro momčadi Hajduka pod vodstvom Ante Mladinića, dok je Tomislav Ivić vodio momčad, Ante Mladinić je vodio reprezentaciju tadašnje države. Ušlo se u Final Four, kako se tada igralo Evropsko prvenstvo. Jugoslavija se plasirala i bila je domaćin u polufinalu protiv zapadne Njemačke, dakle SR Njemačke. Vodila je 2:0 na poluvremenu u Beogradu, a u produžecima je izgubila 2:4. To će moja generacija dobro pamti Dietera Millera koji je dao 3 gola za Njemačku i tu se rasplinuo san da bi Jugoslavija postala evropski prvak, a nakon toga se odigrao finiš prvenstva u kojem je Hajduk bio na korak da trostruku duplu krunu potpiše. Dakle, igralo se zadnje kolo 11. srpnja, dakle nakon završnice Evropskog prvenstva i Hajduku je trebalo da pobjedi Beograda na Karaburmi u Beogradu i da bude sigurno prvak ili da Partizan ne pobjedi u Ljubljani, odnosno da Partizan ne ostvari bolji rezultat nego Hajduk u tom zadnjem kolu. I dogodilo se ono što se prepričava decenijama, a ja naprosto sa svoje pozicije novinara koji je tada bio gimnazijalac, imao 17 godina, ja naprosto ne dam da se zaboravi i svako malo evociram uspomenu na taj događaj. U Beogradu je bilo 1:1 i čekalo se da u Ljubljani završi utakmica. Kod stanja 0:0 ušla je u zadnje minute, a tada nije bilo sudačke nadoknade vremena. Pomoćni sudac je pokazao kako se to tada radilo. Još pola minute se igra, a zapravo se odigralo još pune 3 minute. I u toj zadnjoj sekundi, zadnji aut, kad su izveli, kad je sudac Maksimović dopustio još jedan aut, lopta je došla do Bjekovića koji je zabio gol i tako je Partizan postao prvak države. Dakle, u međuvremenu je Hajduk osvojio kup protiv Dinama 1:0 i time je nekako sebi priskrbio utješnu nagradu za tu sezonu, ali ako bolje pogledate, dakle, 76. poraz u četvrtfinalu Kupa prvaka u vrlo izjednačenoj utakmici, a taj PSV je u polufinalu igrao vrlo izjednačeno sa Saint-Étienneom koji je u finalu izgubio od Bayerna. Dakle, Hajduk je imao momčad koja je bila dostojna da bude prvak Europe u vrlo tijesnim utakmicama protiv tada najjačih Bayerna, PSV-a i Saint-Étiennea. Hajduk je tu sigurno bio četvrta momčad njima ja bih rekao u livelu, u rangu s njima apsolutno. Kao reprezentacija je bio na korak do osvajanja prvenstva Europe i ta titula u Ljubljani koja je izmakla jednom lopovlukom, ja bih rekao krađom, kako god hoćete to nazvati, suca Maksimovića. Tu je Hajduk zapravo zaokružio svoju trilogiju Tomislav Ivić, jer već sutra dan Ivić je otišao biti trener Ajaksa. Ivan Buljan koji je bio veličanstveni igrač je odigrao tada zadnju utakmicu za Hajduk i otišao je na odsluženje vojnog roka i kasnije u Hamburger. To što je Hajduk odigrao 4 godine kasnije četvrtfinale protiv Hamburgera smatra se kao najbolja utakmica, međutim taj Hajduk nije bio toliko jak kao te 76. kad je bila momčad u naponu snage i ta godina je po meni godina najboljeg Hajduka svih vremena. On se nikad više nije vratio na taj evropski nivo, na nivo ili razinu kluba, odnosno momčadi koja je imala svu snagu da bude evropski prvak. To su tek uspomene ovako jednog vrelog srpnja. Svake godine se vraća film unatrag. Od toga je prošlo 49 godina, nećete vjerovati. To je 76. godina rođenja mog prijatelja Mate s kojim ja često bistrim
Hajdukovu svakodnevicu i on naprosto ne može razumjeti svu veličinu tog Hajduka. To je godina kad se rodio Lukša Jakobušić, to čisto da imate jedan primjer koliko je to vremena prošlo. Dakle, rodio se Jakobušić, predsjednik Hajduka i cijela nova generacija je naprosto ne zna, može samo iz priča slutit koliko je Hajduk bio jak, a eto ja vam sa svojim iskustvom, sa svojim godinama jamčim da je to bila momčad koja je trebala i mogla biti evropski prvak i na klupskom planu i na planu reprezentacije Jugoslavije.